pirosban láthatjuk tehát Oleg Bojkovot Ukrajnából, aki a tavalyi esztendőben lett 5. helyezett a világbajnokságon, ellenfele pedig az az Aják Bajrtaniyev kékben, aki 2023-ban és 2022-ben is volt már bronzérmes, ami a veterán világbajnokságokat illeti. In blue, from Kyrgyzstan, Ayak Bajrtaniyev, 2 bronze medalists to veteran world championships 2023 and 2022. Банк жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. A döntőben idáig egyet láthattunk.
Nikolaj Georgiev. Bronzérmes Bulgáriából Nikolaj Adraszov Georgiev. Challenge decision made C. Result is 0-3. Now. Throw action. 2-point blue. This moment, red start the action. Blue give defensive foul. 4-point red. Caution blue. 2-point red. And continue 2-point red. Final decision. 2-point blue. 4-point red. 2-point red. Caution blue. 2-point red. Challenge won. Match continue partner position. Challenge decision made B. Blue wrestler attacking this moment. Red wrestling defensive foul, grabbing the singlet with right hands. Caution red, 2-point blue. Challenge lost. A challenge tehát nem volt jó, ez azt jelenti, hogy Aibek Bertalia kapja azt az 1 pontot. És ebben a pillanatban a 70 kg-os döntő véget ért. The final is finished. The world champion, Aibek Bertalia, Kyrgyzstan. Hölgyeim és uraim, a 70 kg